piyese de rechange. Impumeko ya Nyabugogo niyo ngiyo, impumeko ya Nyabugogo niyo ngiyo, nyuma y'uko igare riciyeho. Impumeko ya Nyabugogo niyo ngiyo, abantu basubiye mu buzima busanzwe. Urabona hano muri feruje, impumeko niyo ngiyo, abantu barongeye basubiye mu buzima busanzwe, igare ryaciyeho ryagiye. Ngayo nguko rero, uko mubibona rero, ngibyo igare riciyeho ryagiye, dusubiye mu buzima busanzwe. Hano hari Nyabugogo mu gace ka kabiri, ngira ngo ni ku munsi wa gatatu. Muribuka ko ejo irushanwa ryegukanye n'umunya-Eritrea, hanyuma uwari wambaye umwambaro w'umuhondo akaba ari umufaransa witwa Dumbey. Kugeza magingo aya ngaya rero ntabwo tuzi ngo biraza kugenda gute ku kijyanye n'uko bavuye hano i Kigali, bahagurutse hano za Mike, banyuze hano Mike, hanyuma bakaza kugera Rulindo, bagakomeza bakagera i Musanze na Kinigi, bakongera bakaza kugera i Musanze. Ngayo nguko rero uko byifashe hano Nyabugogo muri aka kanya. Amagare akaba aciyeho, akaba atambutse, akaba asubiye mu buzima busanzwe.